आशा करूँ आपने बहुत भल थे। चलते आज गोटे ब्लग नुआ ब्लग स्टार्ट है ना कौन आज आम गाँव में पांचतला अच्छी मंदिर प्रतिष्ठा देखिए मंदिर अच्छी मंदिर मंदिर प्रतिष्ठा आज आम अच्छी प्रत्येक लोक मैंने भी सहयोग दौरान केते कौन लोक सब देखा ब्लग मध्य पातला केमती सब देखा ब्लग मध्य ब्लग्रे कंटिन्यू हूँ आठ जो कौन नहीं कौन सब जाना देखा पचे पिला सब गोगाई अच्छा केमती पिला सब एकजुट अच्छा सब आम टीम सब आमरी गाँव सब टीम सब देखिए टीम कौ टीम भाव काम कर पचर देखिए पचर बाजा रही लेडीज मैंने देखा पानी देवाई अलरेडी लेडीज मैंने प्रिपेरेसन हो ना अलरेडी तो माइक फाइक बाजी केमती कौन सब प्रोसेस देखिए ब्लग मध्यम ब्लग प्रोग्राम होमें देखिए नाच भी अच्छी छोट छुआ बड़ छुआ सिंह बाजा दुर्गाई दौचे स्टार्ट है पातला केमती कौन हो सब प्रोसेस देखिए ब्लग मध्यम ब्लग्रे कंटिन्यू रुहतु और केमती नाच हम कम डांस हम सब प्रोग्राम केमती कौन हम सब देखिए ब्लग मध्यम तो कंटिन्यू रही जाए तो चलतु और एंजॉयमेंट करते ब्लग को।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ମହାପ୍ରଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଥିରେ ଆୟୋଜନ ଆମର ହେଇଥିଲେ, ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କେତେକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ ପାଣି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ପାର୍ଟ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ଟି କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପାର୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କେମିତି ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଆମର ଏଥିରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆୟୋଜନ ପାଖକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହିତ ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି, ନାଚ ବି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନଚେତ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ କରି ଆଣିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ପୁରା ଏଣ୍ଡ କରିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।